Reverend Father Felix Muhumuza uri umuhizi wa bwana mukuru wa parish ya Cyoga agizire ngo abakristo bashemeriro butosha kubuzi amakuru marungi batine kutina kuona kibahwero kuhamira mu kwikiriza kwabo. Patri na mwana na mutumo kwera. Umuringo gw'umutano erizoba nindeba bayero. Tuba movement aba movement barumu harimo n'aba FDC hamwe n'abantu kukabona hato bazwara yero aho kugira ngo n'abakristo mu batero mu ngana. Father Felix ayire kushaboku obwo yabiri natonguze ikibina cyambara Catholic Women Organization abwa senta ya Rwamurunga ombari sheje ya Cyoga omwitware ryambarara kandi abacyara babahiriye kusima kwaba habwa bombeka ekereziyeji. Rizoba ituka abacyara ba mucyo nanga shabagwa Murunga Catholic Women Group twabani tongoza hekibina kitu hekiri hansi yo musinge gwekereziya omunda yekereziya yite yagwa Murunga. Maro Mujuna Asensio chairman wa Mujuna Maro Foundation obira yomjenye mukuru asimira bakazabukombekera mukama. Nyina kwebaza munonga abakazi abarwa Murunga Catholic Guild habo mulimo gubatandika kandi mulimo kujya mbase kweganizinga babase kuyamu ekintu kibagasa kuletera church. Twenda ngutukole turugo mugoro tugiyeho emyoga yitu yengaro self help projects ezikutuyamba nko kukole bitabo kora padi zitera amatafari omwizina rya Patri tumetusuma nerya mwana nerya tumurkwera amina. Umugandi umureberezi wa North Ankole Right Reverend Alfred Muhozi nashaba abanyadini ko yaro kujwanza imyuga yabo nebyo butegeki. Umureberezi birari harakano ne Church of Uganda amukorwa kujaguza imyaka 50 y'Kanseji yamara. Shima nyenda kubagambira ngo mwe turaganisa ko ngati murakushikiriza nani mbahabura ngo bamwe bahabure abakustayo ingashaba katuchi ingashaba Islamu kugira ngo nobora buri mu kustayo ube no mayango ine kuba oine government nabo ecyo bareke kuginagira muri gukora okushye ibintu binjya abantu abariko batari mu biceka konka bakabirebana barabahambiho nimwe ntubashabira umukama bahereza umugisha kandi rukundo y'igiko. Hono murebereza shabira bikerezo kushomesiza abana babo mu biceke bari kurugamo ngo muringo gumugo kubitungura. Nimbesengereza ngo mugarura abantu mu makaganyo mugarura abantu mu bashobora ganyo mu motivate nge bashomesa abo bashomesa mu rukuga y'abantu bakora first grade ngabari aba private just bashomera remedios mbahirize kwa motivation allowances primary kuba active namwe natubira bakashatu district ya Kasu habwa man gasaba dikoni na bishop ukutamwa amani mwe mbese yatakora atainire bantu mugasho bamugambire wabi wakora kubi igi nenshobe bamuhugure. Nda Aidan Bataringaya hamwe na Richard Nahabwe.